Halo teman-teman Mama Angel, Assalamualaikum. Seperti biasa, Mama Angel tuh mau makan-makan lagi. Menu hari ini tuh ada ayam goreng, ada sambal bawang, ikan asin peda, ada jengkol goreng, rebusan cesim sama kacang panjang. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Mari makan buat teman-teman Mama Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jengkol. Enak, sambalnya pedas.